Hai, assalamualaikum. Thank you so much. Keep watching my video. Kurdistan. This still about your music ya. Herbizi Kurdistan. Okay. So this video from Harki, but no, Rami Harki. Okay, let's start watching. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait. I think Tin Harki. Same like Rami Harki ya. Berada Rami Harki or not this? Oh, good voice too, like Rami Harki. Oh. Wow, very good voice. Dance Kurdish too ya. Kembar. Anak tadi kembar rupanya. Si kembar. Semua lagu Kurdis tuh buat aku suka. Ini kayaknya anaknya pernah di video klip si Rami Harki juga yang lagunya Cane Cane. Mirip soalnya. Sangat menarik ya lagu dari Turki ini. Turki Kurdis, maksudku Kurdis.
Matin Harki. Wow. I think this brother Harki or sibling Harki or just same name. You can comment, okay? But this first reaction to Matin Harki. Yeah, Matin Harki. Okay guys, thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe, like, comment what your favorite song. Okay, sekarang favorit musik aku udah bertambah jadi Kurdistan. Sebelumnya ada India, Turki, Arabik, dan Kurdistan. Tapi Arabik cuman sebagian aja. Kalau Kurdistan itu kayak aku semua udah tahu lagu-lagu Kurdistan, dan lagu-lagu Turki juga aku udah tahu. Yang paling aku tahu lagu India ya, semua India aku tahu lagunya. Nah, terima kasih udah nonton. Terima kasih, jangan lupa ya don't forget you comment what your song ya, biar aku tahu semua lagu dari Kurdistan yang hebat-hebat dan yang bagus-bagus. Oke, Spas, assalamualaikum.